در شروع باز یک هفته نو به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی درود میفرستیم. امروز 12 آگوست است و شما در پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. نخست توجه کنید به سرخط موضوع. در حالی که وزیران کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه در مینسک مسئله بهبود شرایط مهاجران را مطرح کردند، اخراج آنها از روسیه ادامه دارد. فساد امتیاز را از بین برد. خدمات گمرک اعتراف کرد که کارمندانش در فرودگاه از حساب گروه‌های امتیازدار تلفن‌های شخصانی دیگر را به رسمیت درآوردند. ترتیب به طور امتیازناک وارد شدن واسطه مبیل علاقه برقی خارج کرده شد. دیگر این مسئله یگان و وضعی که نماند. و مقامات رسمی در واسه سبب مرگ دو نابالغ بعد بازی را ماده‌های کیمیایی کشنده نامیدند. ضرورت‌شوی شدید کیمیایی با مواد امیان‌دار و ناتریدور پیوسته‌های فسفردار. اما شروع میکنیم از تحولات اخیر روسیه. وزارت مدافع این کشور میگوید از یک کوشش عبور نیروهای اوکراین به قلمروی نویه‌های بیلوفسکی و کور نیوی ولایت کورسک جلوگیری کرده است. رسانه‌های کشورهای غربی و از جمله شارحان روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز نوشتند که در این عملیات تا 10,000 نظامی اوکراینی شرکت دارد. در پیام به مردم پرزیدنت اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفت هدف از حمله به ولایت کورسک توسعه جنگ در خاک تجاوز می باشد. نیروهای اوکراین 6 آگوست به خاک روسیه عبور کردند و تا کنون روسیه نتوانسته است آنها را بیرون کند. تفصیلات در گزارش همکارم کامر سیاتا. در حالی که نیروهای اوکراینی به طور بی سابقه به قلمرو روسیه درآمدند، روز 12 آگوست مسکو فرمان داد که مردم بیشتر ملکی از منطقه های مرزی به جایهای امن انتقال داده شوند. با اشاره به فعالیت‌های نظامیان اوکراینی، والی ولایت بلگراد روسیه ویچسلاو گلادکوف در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد که ساکنان ناحیه کراسنای روژ به مکان امن برده می‌شوند. روزهای اخیر نیروهای اوکراینی به خاک روسیه تخمیناً 30 کیلومتر عبور کردند که تحولی مهم از زمان آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 ارزیابی می‌شود. وزارت مدافع روسیه اطلاع داد که شب گذشته نیروهای حمایت ضد هوایی این کشور در حریم هوایی ولایت کورسک 11 هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی را بی‌ضرر کردند. همچنان صبح روز دوشنبه نظامیان روسیه تاکید کردند که در حریم هوایی ولایت بلگراد 5 و در حریم هوایی ولایت ورونژ 2 هواپیمای بدون سرنشین اوکراین سرنگون کرده شد. نیروهای اوکراین 6 آگوست در یک حمله غافلگیرانه به خاک ولایت کورسک درآمده عملیات گسترده نظامی راهاندازی نمودند. سربازان اوکراینی با پخش نوارهای ویدیویی از جماعت پاراز کورسک ادعا دارند که یک عده دهه و شهرک‌های این استان را تحت تصرف درآوردند. به گفته آنها برخوردها در گرد و اطراف سودژه، شهرک با تقریباً 5,000 اهالی دوام دارد. مسکو به این منطقه نیروهای تازه نفس فرستاده تلاش دارد که نیروهای اوکراینی را از قلمروش بیرون کند. روز 11 آگوست روسیه اعتراف کرد که صرف نظر از تلاش‌هایش نیروهای اوکراین تقریباً 30 کیلومتر بعد داخل خاک روسیه درآمدند. روز شنبه رسانه‌های روسیه گزارش داده بودند که بیش از 76,000 نفر از منطقه مرزی ناآرام به داخل کشور انتقال یافتند. کوچاندن مردم به جایهای امن روزهای بعدی ادامه یافت. در حالی که مقامات حفظی حقوق و ترتیبات روسیه عملیات تفتیش و اخراج مهاجران را به طور گسترده ادامه می‌دهند، آخر هفته گذشته وزیران کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه وضع مهاجران را بررسی کردند. ملاقات رمضان رحیم‌زاده با ولادیمیر کالاکولسوف در شهر مینسک در دایره نشست شورای وزیران کارهای داخلی دولت‌های عضو کشورهای همسود دایر شده است. وزیران دو دولت وضع حقوقی شهروندان تاجیکستان در روسیه، حل مشکلات و بهتر کردن شرایط آنها را بررسی نمودند. همچنین جانب‌ها به رشد همکاری در بخش مبارزه با جنایت‌های سازمانی یافته، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و کیبر جنایت تاکید کردند.
дидори навбати ин ду мақомдор дар ҳоле баргузор мешавад ки танҳо дар ним соли ахир 17 000 шаҳрванди Тоҷикистонро аз ҳудуди Русия депорт карданд. қаблан даҳо муҳоҷирон шикоят доштанд ки мақомоти Русия гоҳи онҳоро беасос ва барқастона дастгиру аз ин кишвар берун намуданд. як бахши асосии ихроҷҳо дар фурудгоҳҳои Русия ба амал омадааст. вазорати корҳои дохилии Русия хабар дод ки охири ҳафтаи гузашта дар амалиёти муштарак бо гвардияи Русия дар шаҳри Жуковский вилояти Москав 10 муҳоҷир барои шуғли ғайриқонунӣ ва 9 нафари дигар барои буду боши ғайриқонунӣ боздошт шуданд. бо ҳукми додгоҳи Жуковский 10 нафари онҳо аз қаламрави Русия ихроҷ мешаванд. шумо барномаи ахбори радиои Озодиро тамошо доред. Муҳаммад Ҷавод Зариф, вазири пешини корҳои хориҷии Эрон, рӯзи 12 август гуфт ҳафтаи пеш аз мансаби ноиби раиси ҷумҳур истеъфо дод. вай дар паёме дар шабакаи X чанд далели тасмимашро номбар кард. аз ҷумла гуфт ба сабаби он ки фарзандонаш шаҳрвандии амрикоро доранд зери фишор монд. истеъфои Зариф баъд аз 2 ҳафтаи он сурат гирифт ки раиси ҷумҳури тозаинтихоби Эрон Масъуд Пизишкиён ӯро муовини худ интихоб кард. замоне ки Зариф вазири умури хориҷии Эрон буд, ба далели нақшаш дар имзои созиши ҳастаӣ миёни Теҳрон ва қудратҳои ҷаҳонӣ дар соли 2015 маҳбубияти нисбӣ пайдо намуд. аммо изҳороти ӯ дар минбарҳои байналмилалӣ ба ҳимоят аз нақси ҳуқуқи башар дар Эрон танқидҳои зиёде дар пай дошт. Муҳаммад Ҷавод Зариф гуфтааст, ба кори илм бармегардад ва ба сиёсати дохилии Эрон камтар тамаркуз хоҳад кард. барномаро бо гузоришҳо аз Тоҷикистон идома медиҳам. чанд корманди хадамоти гумруки Тоҷикистон ки дар фурудгоҳи Душанбе масъули сабти рамзи имей телефонҳо ҳастанд, даст ба фасод заданд. масъулони ин ниҳод мегӯянд ҳоло кирдори онҳо мавриди тафтиш қарор дорад. ҳамчунин сар аз 31 июли имсол дигар ҳеҷ кас ҳақ надорад телефон ё дастгоҳҳои имейдорро ройгон сабти ном кунад. то ин вақт шахсоне ки аз хориҷ меомаданд ҳақ доштанд то 2 дастгоҳро ройгон дар қайд гузоранд. тафсилоти ин мавзӯе ки сокинонро ба ташвиш андохтааст дар гузориши Иршод Сулаймонӣ ва Амир Исоев мебинем. чанд корманди хадамоти гумруки Тоҷикистон ки дар фурудгоҳи Душанбе масъули сабти шохиси телефонҳо ҳастанд, даст ба фасод задаанд. азим Турсунзода, муовини якуми сардори ин ниҳод, дар ҳузури хабарнигорон ин иттилоъро тасдиқ кард. баъзе мушкилиҳо буд ки масъалаи ҳамин имтиёзнока баъзе коргарои хадамоти гумрук корҳои номатлуб ба даст зада истода ози нисбати ва ё тафтишот рафта истодааст. баъд аз тафтишот маълум мешавад. азимзода теъдод ва шахсияти ин кормандонро ошкор накард, вале бино ба маълумоте ки Радиои Озодӣ аз манбаъҳои огоҳи худ дарёфт кард, танҳо яке аз гумонбарон дар фурудгоҳ бештар аз 400 000 сомонӣ камомад доштааст. сабти шохис ё имеи телефонҳои мобилӣ, планшет ва ноутбукҳо ки бо як қарори ҳукумати Тоҷикистон аз 1 октябри 2023 ҳатмӣ шуд, ҳолатҳои коррупсиониро ба миён овардааст. шаҳрвандон ва меҳмонони Тоҷикистон дар гузаргоҳҳои марзӣ бояд дастгоҳҳои имейдори худро сабт кунанд ва як шахс ҳаққи ройгон сабт кардани 2 дастгоҳро дорад. дар сурати сабт нашудан, кори ин дастгоҳҳо аз сӯи ширкати Net Solutions хомӯш карда мешавад. аммо шаҳрвандон аз мушкилоту сарсониҳои зиёд дар ин гузаргоҳҳо шикоят мекунанд. роҳбарии хадамоти гумрук вуҷуди фасод дар ин низомро эътироф мекунад ва мегӯяд ки кормандонашон аз ҳисоби гурӯҳҳои имтиёздор телефонҳои шахсони дигарро ба расмият медароранд. айсоби ки ҳамин имтиёз буду айсоби ҳамин як роҳи буд ки барои ягон қонуншиканӣ ва даст задан бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру илова ворид шуд. тибқи он тартиби ба таври имтиёзнок ворид шудани воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ хориҷ карда шуд. дигар ин масъала ягон вай лазие ка намонд чӣ воситаҳои электронӣ ворид шавад, ҳамаш
ба расмият дарори гумрукӣ дода мешавад. баҷуз дастгоҳҳое ки барои истифодаи шахсӣ ҳастанд, ҳангоми аз хориҷ ба Тоҷикистон ворид шудан, барои аз қайди гумрукӣ гузаронидани дастгоҳҳо аз шаҳрвандон 15% нархи мол ҳамчун андоз ва арзиши иловашуда ва $10 хироҷи гумрукӣ ситонида мешавад. баҷуз ин 50 сомонӣ маблағи сабти имей ҳам аз сокинон аз сӯи ширкати Net Solutions гирифта мешавад. ширкате ки мақомот моликонашро ошкор намекунанд. бар асоси маълумоти хадамоти гумрук аз 1 октябри соли 2023 қариб 760 000 телефони ҳамроҳ, планшет ва компютерҳои ҷайбӣ дар ин низоми давлатӣ ба расмияти гумрукӣ дароварда сабти ном шудааст. то 3 июн аз ин система пардохтҳои гумрукӣ дар ҳаҷми беш аз $11 миллион амрикоӣ ба буҷа ворид гаштааст. осебе расида аз фасод шумориш ё эълон нашудааст. румёрам ба мавзӯъҳои дигар. мақомот дар ҷануби Тоҷикистон обозӣ дар оби олуда ба моддаи кимиёвиро сабаби ҳалокати 2 ноболиғ эълон карданд. ҳалокат моҳи гузашта дар ноҳияи Восе иттифоқ афтода буд. раиси ин ноҳия гуфтааст, агар хонаводаи ин ноболиғон ва кормандони тиб масъулият нишон медоданд, шояд аз фавти онҳо мешуд ҷилавгирӣ кард. маҳмуҷон раҳматзода мавзӯъро идома медиҳад. мақомоти расмӣ дар Восе сабаби марги як кӯдаки 5 сола ва як навраси 11 соларо маълум карданд. онҳо дар як нишасти хабарӣ гуфтанд ки сабаби марги фоҷиавии Иброҳимҷон ва Абубакр моддаҳои кимиёвӣ кушанда будааст. ҳаминҷа ташхис ҳам хеле баромад. заруршавии шадиди кимиёвӣ бо маводи аммиакдор ва натридор пайвастаҳои фосфордор. ҳамина чӣ кардан? ҳама маълумото дар дасти мо ҳаст. шабонарӯзӣ ҳама кор кардан, дидан. ба табибон муяссар шудааст 5 нафари дигаро ки аксаран наврасон ҳастанд аз чанголи марг раҳо кунанд. ба гуфтаи сокинони деҳаи Баҳористон, аҳволи ин бачаҳо баъди оббозӣ дар як наҳре ки поёноби киштзорҳои пахта ба он ҷорӣ мешавад бад шуд ва онҳоро барои муолиҷа ба бемористон бурданд. ҳодиса рӯзи 12 июл иттифоқ афтодааст, вале 2 наврас Иброҳимҷон Қосимӣ ва Абубакр Аламшо тақрибан 5 рӯз баъд дар бемористон ҷон доданд. хабарнигорон дар нишаст табибонро танқид карданд ки сари вақт натавонистаанд беморонро маълум кардаву барои муолиҷа биёранд. ҳар як 50-100 хонада як медсестра вай вобаста кардагӣ 3 рӯз пас наход ки маркази саломатӣ кас амадандар наход ки амро ҳолате ки ҳар хона бояд ход кунанд ахаран дуруст пас бугардан 3 рӯз пас баъд дараги уфтагӣ хабар додагӣ баъд муроҷиат кардагӣ ки фавс намуди нафар ман сабаб шуд. раиси ноҳияи Восе иқрор шуд ки дар ин ҳодиса табибон ҳам то ҳадде гуноҳ доранд, вале хонаводаҳои заҳролудшудагонро танқид кард ки сари вақт ба табибон муроҷиат накардаанд. лекин аҳли хонаводагиам ки аҳамияти ҷиддӣ буданд. дар Тоҷикистон заҳролудшавӣ аз истеъмоли ғизои олуда ва ё кӯҳнашуда ва марг аз он ҳар тобистон сабт мешавад. аммо ҷон бохтани кӯдакон баъди заҳролуд шудан дар оби олуда бо моддаҳои кимиёвӣ бисёр ҳодисаи нодир аст. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Восе. ба хабари дигар ҳам дорем. дӯстони кулли Тоҷикистон гуфт Сӯҳроб Зафар, раҳбари гурӯҳи 24, як созмони мухолифи ҳукумат ки моҳи марти имсол ба таври мармӯз дар шаҳри Истанбули Туркия нопадид шуда буд, дар душанбе аст ва таҳқиқи парвандааш ҷараён дорад. Юсуф Раҳмон ҳафтаи гузашта дар нишасти хабарӣ ва дар посух ба суоли рӯзноманигорон дар ин бора ибрози назар кард. бино ба суханони ӯ, Насимҷон Шарифов, узви фаъоли гурӯҳи 24 ки низ дар Истанбул бедарак шуда буд, дар Тоҷикистон мебошад. ба қавли Муҳаммад Собири Абдуқаҳҳор, фаъоли гурӯҳи 24, бар зидди ҳардуи онҳо бо иттиҳоми даъват барои ба зур тағйир додани сохти конститутсионӣ бо истифода аз интернет парванда боз шудааст. бинандагони азиз, расидем ба поёни нашри навбати барнома. ташаккур аз якояки шумо ки бо мо ҳастед. агар мехоҳед дар ҷараёни хабарҳои рӯз бошед, пас ба вебсайти озодӣ.орг ва саҳифаҳои радиои Озодӣ дар Фейсбуку, Телеграм, Иксу, Инстаграм ва ТикТоку, Ютуб ворид шавед. шуморо дар барномаҳои фардо мунтазир хоҳем буд. то мулоқоти навбатӣ худро эҳтиёт кунед азизон ва худо нигаҳбони ҳар яки шумо.